okushoberwa kw'abeegi n'abashomesa ba Kibaregaho Senior Secondary School omuri Mutara Mutoma kwabaho bwanyuma y'omurro ogu batamanya burgo kucwecereza rumu emwe ey'oburaro bw'abeegi. Twaterwa ekizibu ky'amaani twimuka tukuza mwito mu Kasheshe tutota amaani dakiika 15 tureba mwika nigucumbuka hiiguru kuza kwikayo tushanga dormitories of course zazisubire. We had nowhere to pass and rescue our sins. Ati nyowe nkanye ko umuntu ndi omusenior yakashatu kongo kuba omusenior yakashatu paslip nubane twara emyaka engayi kuba nojibona nkaheza P7 mu 2022 konka mu kujiheza P7 paslip numbeze kujiya yijijo nakitiro mukesi ngomuro stantegera yotegera imbabazi paslip yasa embera zo zatusinga amani abo ko bankito nkabazire nyonyenka mbire ndegero mu kusasura umwana wanje school fees. Omurro ogu nigugambwa kuba gwatandika shaha nka 11 z'akasheshe bwanyuma y'abeegi kurugamu kuza kushoma nikwo kureba nigunaga enkobe orutaro rw'okugurazanaho niho rwatandikira. Mwene ekiti ky'abaari Kibare yonka nimanya nimwe bamwe murimu mu makamwa kwasirwaho mwarebere ubugara kwijana nigijana kandi twongere tutere umuranga ngo nangwa ekitongore ekiri kujunanizibwa amashanyarazi ago kigere cyangwa kicyakora kandi hata ikintu cyo kikore ngo abo ku bantu badoginga aho no umuntu yanagira kizubu so ni yenda kusima na administration kureba ngo ine measures zo kurangwa abana bona ko kugira ngo no prep ko kugira ngo food food. So kunatera diso nitekateka ngo yagambira ba fire brigade kuko abantu bona kubeja na simarahanga abo kuba amizga national water gabageja abana bona bakwata buckets zamizi bantu bagatwara hina domitwe yabayeri then bantu bashuka yamizi. Abeegi bashaba gavumenti okubirukangira ahabwa ekigwereza eki ahi twarigiraho ishomereri twasiga mukuru w'ishomereri arikutaho oburyo okureba ngo abeegi aba bafuna ahi barara. Amakuru aga gashakwa Ben Muhozi.